Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nili channel senang tum subscribe kan basta robin media long subscribe iklak thadan tum kaching hon pen. Pina topik bang lalayo election topik. MP election non ke bangji April 16 ar nisi election pon ikpo. Lase candidate bang anang li tum da chini lo. Ake hai Amarsing Tisso alang li BJP pen lo. La pen ake hai ja ai Kathar IAS retire. Alang li bangke APHLC pen lo. Lasi nominate pon lo alang li pan BJP pen ke Amarsing Tisso pan si la pen public choose alang li pan ke jai Kathar lo public pen surat men kang bai lo alang li pan ke lasi nali tu ke ma vote han ma PG APHLC ma mate BJP ma lalu first alang li BJP pen kama thapon mate ke M pon mate alang li Amarsing Tisso kaning je alamthe samen ni lang than pon ikpo lason lo alang li alam kaning je abang ke non long social media long chithang proof nang li tum stame arjulong pon ta haipo alang li alam the kaning je bang ke la son lo jo itum ke Assam along si state de dudun po sitami power bang ke lilong po state bang nang ne lo sitami power bang ke do po la son alang li kaning je pon bang ke la pen ke haja ai katha kaning je pon alam the bang ke la son lo jo autonomous state first asai ke claim change ke la lo la pen chok ta chok bek ji ke claim ase asai si prank jek ji la pen long ta long ji bula alang ni kaning je pon lam the bang ke la lo la sinale tum chong bai ik denon kula bang ma ke me ke chok la la alang li Amarsing Tisso bang ke BJP ban si thodun lo alang li bang ke la pen alang li bang ke la development do po la pen power do po kar byang long powerful po la pen state bang ke ave na son alang li bang ning je pon lo na pen ja Kathar sar bang ke alang li bang ke autonomous state da hang po la pen palong ta palong back po pachun back po sai ta pun la la si thang pon ang don atum election ke non nang leng bom lo alam bang ke ang te bok bom lo nang li tuna voter ID do ni di da voter ID do voter ID ki do tum ane la ke anu tinta aning ke hang lo nang li pi bot si jogi ma ni li pi bot si jogi ma la lo sitame keme pan si claim ponang po feature along ku pc keme ma kula si phong but ke jok pen feature charge up tip ke chok ji ma la sinale tum lang pon pen si vote bang pi nang po la lo ni sitame la son lo mathapon pame pen si vote pi po la sinale tum sitame la son on kadok ka ve sitame la pen ni le tum ma thadun ba me pen si vote bang e pi dunang po dona tu athema e phong ke hai lo pata ningkan pho alam du ningkan pho pleng pe tik chok che tik ke la mat ke hai bang si kar byang long along la si alang li si handle bel po la si ilitum kar byang long pa handle thek pa meji ma pasolai thek pa meji phan ke ilitum si ngai pa me ben si jok dun iknang po la lo la si mu an ka chi puga le ve don tu non pen ili tung wai dun pa me te la lo la sinale tung su tame kumada phan si vote ki pi ma ni phan comment na pidun ikta APHLC ma BJP candidate pen ke ake hai Amarsing Tisso la pen APHLC candidate pen ke ake hai jai Kathar mate IAS retire officer la lo kumada phan si nale tung vote PG ma comment na pidun ikta la pen jima saulong ke dua akar bi mate all tribal atum same nale tum same mathapon pame penle vote bang pigno lalo nale tum anta na thanare ta dekhela la panin ta na tum buji le ke ji lalo Tingrum pera donangi kache songaloti doche heji jama pachali Tingrum pera donangi kache songaloti doche heji jama pachali la si pini video bang ke jathan pon oda tekse de lo donatum la si pini video ke la an si ington kokpo kardong